Whakapitoa mo tātou umma o iai le valawina o whainga whaibere tunu. Tātou ulo whangotaina ia le aloalo mo tātou ulo whangotaina o ngā sami loto. O le tanga luenga nei whainga whaiba ia e leo sam tanga luenga fōu tātou tunu. Lua tau sanga tānu tātou tūtotasi o whai pēr le tau alanga, le tau alanga. I tātou atunu i le tulanga o whamafu eina mare whalau te reina o loa tātou te lo me le masani. Tātou tala tu sao, e lei sa tātou me tasi e whaia na tātou atua o mai. E le loko le tua o lo whai mai me nei me ai ma te mau ainga po at fua mo tātou. A mo tā whaioi o lo ki e pēntanga. Ina ia tau tua ngā o tātou ngā ruenga whai whātasi. O le so sani. Ina ia whaa wau ina pēr tūlanga o le maua. O tau mawha mai o ngā sami agalata, ngā tātou lawa leone tau le aau, ia na tu atu, e iei tātou whawhangota lako koa maisi me whapena. Ang tāwhaioi la tātou tangata anu o se tātou tunu o au whaiwhaia. Ia o tātou kui lea, e ti mai e tu pēr tātou mtanga luenga, ma lo hiso whainga whaiba, tau tua nā, e whangota te tawina, e whapeko i o lo lau tau e pua ma lako maritana, o e inisio tātou whaiwhaiba o laua, o nei se stari o whamsilonga, o mea nei e vai tu e la iti a whangota lava ma lau mai nei tātou whareia. A o man vai tātou whainga whaapara. Oto na o mea matua. Al mea rai tiki tu umo le stangata di whana mai. Ia o le mwhain tātou o pe mea lea aharu whaasoro atoa. E whangota whane te tau na lea kuapua e kuai le tātou tanga wenga. O whaungaina o awani kini o ona. Whaungaina o whamaia. Ia atoa i fo i martulanga e tātou ke le mana tunatu ai. E iai le tulanga stefe o ta mawha o tupulanga o rani o oa. Mole di mona. Tata longo lava ia ma se whau mo ni tātou tanga wenga. Tātou au whaiwhaiwa e le uma mea rofa le tua lo masam. Tā miro mai tāi au sau, te lau tāi au sau ko iskau sam. Ia e whai me te tau murasta. O lo lava pēr le tūlanga o sofa ni ato ni tanga wenga leo uto vai. Pai tātou whawhailere. Whawhailere adi au, whawhailere whaisua. Limu o leo a matan whasoro atu. O ni tanga wenga lane nāma ni ta whaioi la. O ni mea ku whatasi na tātou. Wa e lea ngana no atu ni tanga wenga tau soro atu. Ia o ifo fo nisi whaleanga. O ifo nisi e le langolango. O ifo nisi e le supportinga tātou whamuenga na. O mea lava o atu ni tanga wenga mo mori tonu nuu mafi ama me tūmalo. O auto mea tō tino. E re tau ma mawha isi tu ma loe tu e tau ma mawha i lava o tau. E whataisia na, a mōlo wa manoa tai au nei. Whāwhora tātou e mai se tātou e pinu i tātou e whia. O whēru mea o lo o atu i ei tātou mtanga luenga i whātino atina. Ko lea loalo por samilo loto, ko whawhailele ngā wāuma mei o lakwa. Tālo le minsta whaamu mole lango ifo tamu whainga. Leo tātou vai tau nei, taimi nei, e leo tai ema se meo toi mawalana. E misa Ukraine ma, oi, esi e tunu rau isi. Si i tau swau, ia si e tau pasesi nei. Lala me tātou te tua e, tātou te tua i tātou lava mea o lo ngausi Samoa. Tea, limu, kungafunga, ia lalo, ia lenoloto, mea nā le mau e tātou rima, tātou te le whana o lango ai. E mai ni a mai tau mawha me whafo. Tātou lava, tātou te tua i a tātou lava me te tina. Mā le whatu a tōna o tai ama le aso nei. O tātou manatu i a paula le awala tātou te tua i a. E le ngata i ngā lava me ano. Ia e peo le i a le tau whai salani i me ana lō me le. Ia si mai nā whai e mana maru o tātou o walauria. O tātou wafte mai, ma tātou poto mai, o le aunga man wha moe moe. Ia whaawa o pēr e maua o tau mawha ma le moana. Whaawa o pēr e maua o tau mawha ma le kote lava.
I renga te sa, ia whape fo i tātou whatu ana. Mai mahalo. Pēlea tātou wia o wia e whāsela ue. Ka whanga nei le tono o ngai le ele. Ka whāsela wana te harvesti. Ka ale nei, i tu lama ka whangaina, ma le whaia whakatoa. Watu e pēlea whakamarusi au. Ia ma le maru le tātou o whaiwhaiwa o tātou koto le nei ako. Ia o le tātou ngā ruenga whaiwhatasi. Tapa ioi le tātou malo, ia o le taulongolongo, ka mapue ma watu mea i o tō au. A le tapa ioi tātou leo whaiwhaiwa ma kuna maru ari i whaipure. Ia o le tātou ngā rue whakasi lea o wāwha o moe. I would like to acknowledge with gratitude on behalf of our government. I would like to take this opportunity to acknowledge the Food and Agriculture Organization United Nations FAO Sub-Region Office the Pacific for helping celebrate this important international event in our communities. Special thanks to you, Your Excellency, Yao, the Region Coordinator for the Pacific, for your financial support towards events and for ongoing support in helping Samoa ensure fishery and an important source of livelihood in our communities. I would also like to thank you to all our partners presenting here today for available your time to celebrate with us this very special event. We are looking forward for a similar celebration in Salem next Friday, 23rd of September. Ya, sa Apia Filili, suaman for the Yaso, for Lawilang Masu Tato Tuluk. We are in Tonga Samoa Tato Mafukan Liat, we are for Fafonga Tato, Mai Samoa, Mai Tato Fio de Lang, the Moon Tato Matana to form in Ria. Malofa kai lo kio e minsta bole saunoanga malama ua pale la ai le taukia mai ma to ke talo i sanga famania le tu i tite no algo malo ke na malo kioma a wasi manu ia Samoa ai mesi tatu vai no kana faipa. I now invite the coordinator of the FAO Sub-Regional Office for the Pacific, Your Excellency Xiang Yao, for your remarks, Your Excellency. Very good morning, Your Excellency, Honorable Minister of Agriculture and Fishery. Thank you so much for this very kind invitation to Apia to celebrate the International Year of Artisanal Fishery and Aquaculture here in Samoa today. Today's event nicely coincides with Samoa's recent Hala Festival celebrations, as well as the year-long 60th Independence Anniversary celebrations. As yourself, the Honorable Minister, I'm too very pleased that Samoa joins Apia and the rest of the world to celebrate this important year with the local artisanal fisheries and also the fish farmers. Since the UN General Assembly declared this year globally, Apia, along with many nations and partners around the world, celebrated and will continue to celebrate this year as the International Year of Artisanal Fishery and also Aquaculture. In short, IYAFA. As we know, we celebrate IYAFA to importantly recognize the important role of the small-scale fishery and aquaculture farmers and also their contribution towards the food security, sustainable development, and healthy livelihoods, especially in our communities. I therefore wish to take this opportunity to acknowledge the local artisanal fishers, fish workers, and fish farmers here today
Molalama, we celebrate together with you to help raise your profile and strengthen the necessary support that ensures healthy livelihoods and sustainable fishery for present and also for future generation of yours and ours. Since the COVID-19 pandemic began, Samoa faced several challenges, including that which affected local food security. But fortunately, your resilience and also the leadership of your government has been evident and continues to importantly contribute to the availability of local healthy food during such uncertain, challenging times. I also wish to acknowledge the Samoa government's commitment and ongoing efforts to work closely with the local artisanal fishers and fish farmers to strengthen the capacity of them and also your communities, especially in a better caring for and also managing vulnerable coastal fishery resources. Although IYAFA celebrations are in place for this year, our efforts should continue to persevere for generations to come. I feel indeed look forward to continue to provide support that will help ensure sustainable artisanal fisheries and aquaculture in Samoa. You have our commitments, Your Excellency, and also our communities from Apia to work with you in the coming years. Thank you everyone for joining us today again. I wish you all the best with the activities lined up today, and also extend my best wishes to your celebrations in Hawaii next week. Whakapai lama. Thank you so much. Bye. Thank you, Your Excellency, for your remarks. Thank you also for reminding the Honourable Minister and the Ministry that we will be knocking on your door for more money to help our fisheries sector. Don't worry about the technical side, just give us the money and we'll do it. But again, thank you very much on behalf of the Honourable Minister. Wala walawi, umay ay iban mo tato ko lang. O tapay na may tanga din sa to kamaras siya. Ia mananya rup at iya wichi ako ya tupatu. Ia nangapi tato mang tuwali nei yasa. Ay tansana tu wala nang palolo do suwa papel nei na lupi umista madam yao. Ia pures tato wata. Tansana tu la pefena fio mai uma ia la mato tu mai tua. Ia na whasoro rero tato ko kalame sua sa peti. Tua te lore whasoro tato ko kalame te o sasi par paulau lau.
Oko le kare le milia le oko le maliu ya ariki. Mama, kiro ele como mika. O free go de mea. Oh yeah. Iyo mama. Papa ngo pia ariki me uma. Senga lo kangwa o mire balu o. Pai ufa como si. Au ngo amsi. Fa fenga I doanga mesa. Ora makakalo ngo amsi o le cashier le ariki. Talofa aliki sana mai. Koko le chiki kele. Vili mai loa e au noa masestoni a Aliki Wholesale. E sila fia whai na tala lau te ngā te pēr no malau tau fia mai le ofisa. Mo sauwha patu ngā te pere utos I meli mai le info@utos.ws. Mo sau pe paris tala. Polo asiasi fofo ina mātou peha te whailangi o le www.utos.ws e download ai le online form. A mai o na whaatumu o na meli mai le ina mātou ofisa. Whaatasi ai mau ID selua. Malau se le ni tala I lau te ngā tupe. E mawhai fo ina po e se ata ai la fo mai matou meli. Pa fea si aki le pare. O mawhai nei ona si aki lau pale ni le tato Utos mobile app. Mo I lātou wa ia lātou whaapatunga tupe o lo te whawhainga luenga. O mawhai fo ina whao ngā au nanga le mtala Vodafone. Pro le Click X e whaatau wai au uni te mailo maota I nei Samoa. O atunu e mamau. Utos, smart investments for a better future.